July ni sompani kumsang ni somni le pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu zung te chibai kanbuk le thok chau hani Pennsylvania state ta Donald Trump tha tumna chungchangin khovela ti halwa meka social media le media lian zong ta mun halalu khat meka soizui le chuizui po halan don chau boka hetiang athen mek lai hian Donald Trump chu Republican National Convention anei na hmuna thatum tu hanom le tania rin hlal turin silai thatak mai AK47 le pistol amu thanhem tok tak le magazine afula omtenen US Secret Service ten Republican Party ten National Convention anei na hmuna ven himnan kalpuina area perimeter chunga ronlu tumin mi pakhatin technical back chunga haron kengluta hei hi man hanile ta hani media trend khatta chuan Trump hi then fain tumna harai towa ma se US president thanhun tul chu anai to ema bangin Donald Trump an beina rang mangin da that thei anilowa du than turam chun chu ama tha mai hi ani taringot maya hei wang hian Wisconsin state ta Milwaukee Republican National Convention anaina hian thil thleng nau haum zuita ani Republican National Convention hian Donald Trump po hatelani ti kanron soitowa hei chau hi National Convention anaina hmuna thil thleng hi alani talo chau bok ani US politics le presidential election borok vel kanron thirna hian far right media te report hi lak kanlanai mi alowa tuntrum chu Milwaukee National Convention anei na thilthleng chungchang kan soi main Republican lam tandrum rut tu media far right media ho ngai dan hi hanthir velok teng Pennsylvania state ta Donald Trump rallia kahllum hantum trum khan abenga chawni lowin aom dinglama ka telani tia thuchua hatam viawa thalaka kanron dang hian video apo akor chung hi abialin hapopang takin halangani mase Fox News chuan fact check nganai na Donald Trump hi aoma hian ka fu anilo hrimhrima video clip atanga lak chhuat thalak khi uluk taka en chuan Donald Trump kor chung akot hakle Secret Service jingami meichia pakhatin ven him tuma abana kolai chu Secret Service kor chung ban hi temin alo khor hreta tichon Donald Trump kor chung nen hian langkopin abial kuang main camera chuan halangta mase hei hi ama veng him tu Secret Service kor chung ban khorwang hania poikhoi tuin abeng chunga haka fu bakha Donald Trump hi atak samun danga ka fu na hanailo hani tichon far right media trend khat ten report an pek dan chuan ramhoi bol ho ten America hi nasatakin hanti chemeka mase chumi dodal tu le lodang thai tu michakom chun chu Donald Trump hi ania tichon hai wang hian hunenge mochen kalta tangkhan Democrat Party te hian Donald Trump hi da bo anlo du towa a politics jin kong titopa remove tur hian plan pathum anaya an plan masaber chu mainstream media ten thudik lole propaganda maktak tak mai vordar mangin ama hi da that antuma mase hetiang hian media rang mangin nasatakin beima sela American mipui tamjok ta chu analowa bum thei anitalowa mainstream media rang ten han soi chiat na tam takara Donald Trump chu aron ding chok le ta thawani anti tichuan plan number 1 hi halo chamta ka bangin Democrat Party ta chuan plan number 2 chu hankalpui le ta chu plan chu dan manga Donald Trump politics jin kongti top hi hani zui le ta hani heta hian malam huna ha politics jin kong mai nilovin US president haloni to hun chunga athil ti that tam takte norevek antum telbok ani mase diglo taka dan manga Donald Trump hi nore antum mek lain America ram chunga jury rural tu tam taktele US thuboy ramna in sangber US Supreme Court chuan athawang han hautatlat thunga diglo taka Donald Trump hi thuboy tam tak ortira criminal charge nena thiamlo chantirin kumin November ninga in thanna neyani mangeya
ta ni na khung bo mak an tum na chu a hlo cham le ta ani ti chuan far right media rang ten han sei ju zal dan chuan plan pakhat na le plan panhi na hian Democrat Party te chu han hlo chama Democratic Party chungami mai ni lo Donald Trump hotu mitam tak anum boka chung ta chuan hetiang hian plan rang mangin han lo bei to ma se heng beina jong laka hian Donald Trump chu ven him anita ama dodal tu ten han duang hian jury ten rowan rel thei talo ani ti chuan Donald Trump opponent ta hian han ti tur hom chun le ti thei han nei om chun chu plan number 3 kalpui chu anita ti chuan chu plan chu Donald Trump hi tha da bau hi anita ani hei chau hi Donald Trump politics jin kong ti top na turata na an man ro nei chun chu anita ti chuan tuna hian Trump chu anun na der thong takin hom tameka ama hian eng thil nge lo thleng zel don ti hi hriat ani lowa America ramsiam thadu tu billionaire Elon Musk lo sei tong khan Trump hian thir korte a haringot ani lo chuan ven him na hi a khau tok zawang em ti hi ngai tu tham hatling ta ni anti ti chuan Trump da bo na turata na ruam man na pathum na chu kalpui tran hanita Trump ralia khan Donald Trump chu abenga ka fu ania silai mutam tak aleng vel boka mase Donald Trump chu kha baina laka khan maktakin ven him ania hun har satak tokin ama tha tumna laka hadam khochuaka ti chuan an nu darkar somni palipo tinglowa Wisconsin state ta Milwaukee lampanga Grand Party Republican Party ta chuan an party tanga presidential candidate ani na chu official a han puan dona wangin lo thei lawin hatel hatulta mase Milwaukee a po hian ama tha tum tu te hian an zui ta zelani anti hei hi Republican Party le Donald Trump tranhlom top tu far right media ten han thu chua dan hania han soyang hian Donald Trump hi da bo han tum wangin heng thil ta hi a thleng em ti chu chiang takin hriat thei niloma sela heng han soi jong ro hi chu Donald Trump hian atong vek thung ani ti chuan le Wisconsin state Milwaukee lampanga Republican Party ten anin khompui ropui ber Republican National Convention chu han nei tanta kan video masalam panga khan Trump hi advisor da chuan security lampanga ahim jok na turle anun na der thong taka da ani lo na turin Republican National Convention anai na huna hian kalveri lo turin han duani ti kanron seito ani kha ti chuan Democrat thlop tu nia han soi thin le far left media tia han soi thin jingami Associated Press chuan Donald Trump tha tum tu ani nge ti hriat ani lowa Chemte keng pakhat chu Republican National Convention hanai na hmuna hian ronlu atuma Ohio State atanga police officer Wisconsin Republican National Convention duty chuan kahhlum ani ti voin hian hanon puangjar vele ta ani Pennsylvania thatuma ka ani nuwa Milwaukee Wisconsin State ta thilthleng hi amalte te in thilthlen dan in thirjui tang India taima chuan thotan niatranga hantran Republican National Convention khompuilian takmaya hian Fox News chuan tukin jing daruk vela khan thilthleng mak takmai hawmani hantia hei hi former president Donald Trump thatumna thil ani ngei harinomani hantibok India taima chuan tukin jing lama Fox News hian hanron puangjar chau na he thilthlen hun hi US taima chuan thotan ni kha ani pawihkhawihtum tu ningai hriat mipa pakhathian AK47 hapaya skyma santi min amel an hriat thei mi lo na turin amai pumpui deuh tho khu tu mas maikor chu haron vua boka tichuan federal law enforcement ta chuan Fox News nena hanthil danin Milwaukee Republican Party ten National Convention annei na hmuna tanga block khatvel chawala aum toa hei hi Secret Service ten ven himnan kalpuina area perimeter ponlam chiat chu anina perimeter chung hi aron lutman trap to ani Federal Law Enforcement tele Homeland Security Investigator baka US Capitol Police tachuan asilai kenta hi tactical back chunga adani ti unconfirmed boka
tichuan Republican National Convention an nei na hmun lam hi aron panzui zela helai hmuna duty Capitol Police tele Homeland Security Investigator thren khat ta chuan convention an nei na hmun nai vai halo then lai hian an lo munga la ngai that lo na chu an nei zui nga la en big an zui ta ani tichuan perimeter chung haron ludona hian a mai court ti mai la sky mass hi avwa tan chawa Homeland Security te Secret Service tele Capitol Police ta chuan pawihkhawihtum na aom ngeya han ngai ngeta ani tichuan Fox News chuan tactical bag aron kan chunga hian AK47 hada amu thanhem tok tak full magazine hada boka Republican Party ten National Convention an nei na hmuna hian ron lut man sela chuan Donald Trump hi athat lo hani vek point mitam takin nunna han chan harinoma silai mu hi hanga leni hanti tichuan kan soita kang khan thil thlen hun hi US time a chuan thotan ni nia India time a herod chuan nimin vel kha ani ven himna khautaka han kalpuina mun perimeter chung haron lu ma hretin Secret Service tele Milwaukee Police ten Milwaukee North 11th Street block sangkhat zanhi na hanmanta ani Fox News chuan pawihkhawihtum ngeya local chunin hriata mase engthil nge tietum tiero hi chu engma achiang ri lowani hantia Pennsylvania state ta Donald Trump thatum tu nen khan ankum hi hain thlau vak lawa lanau pang tak ve ve hania ama po hi kumsam ni le pakhata upa hani thu Milwaukee Police ta chuan han soibok ani AK47 le hamu tam tak nena Republican National Convention an nei na hmun ron pan tu pawihkhawihtum tu nia han pu hi uluk takin chui chian zui ngal mek ania police ten han soi thai chuna chuan Wisconsin state thunai tu ta trangin ral thuam lei theina le man phalna license hi hanai lo shrim shima heibaka hian state danga tranga license pek chuapo engma hanai lo bokani hanti chanchin kanbuat sailai thleng hi chuan Milwaukee County District Attorney Office chuan thilthlen dan zongjong hi uluk takin hennon mekania Fox News chuan Homeland Security ten investigation han kalpui mek na hmun le Department of Homeland Security te om na hmun hi kan thleng zui ngala masen nena tang hian heibak hi hriat bel tur homri lowani anti Butler Pennsylvania thilthleng kha kan sei zui lo thai lowa Donald Trump ka ani chungchanga khan social media trend khat tele habik takin X platform Twitter kan ti thina te khan mitam takin Republican Party le Donald Trump hian vote a hmunem thaina turin former President Donald Trump thatumna nga langkha anthil ti le roman sani hantia mase BBC chuan uluk taka hanjir chianna tanga han hudan chuan hetianga putu zongjong ta hi Republican Party thlop tu tanilowin Democrat Party tun ma tanga lo thlop reng to thin tu te account na tanga ron chok vekani hanti tichuan hemi kan han soi chan chu Milwaukee thiltheng zui le tapo hi social media lampanga chuan Republican Party te hian Donald Trump hi thatumin an beizui zelanga halan thaina turin misual tu te mo an hayara hetiang hian pawihkhawi na lian tham tak thleng theiangin hanlan tirani tin han puleta mase hei po hi thilrin plak ani chelawani ti Fox News chuan han report bok engponi sela Trump hian bei chu hatok na saviau to maya presidential campaign tikhailak khopin harsatna han siam sakto boka Donald Trump thlop tu mipui than khat ta chuan campaign chunga ven himna keng ko tu Secret Service ta hian diglo takin thilti hanlo nei towa chuwangin Donald Trump nunna hi derthong taka engtiklai point hom renga heyai chuan presidential campaign hi top sanin in than ma chuan mun him shelter thataka aumri hi hatrulani hanti Pennsylvania thiltheng chungchang po kha uluk takin zirchen zui zelania nuchui tu jinga officer pakhat chuan Fox News nena hathil danin ven himna keng ko tu Secret Service te kha an hlo cham hanilova anti tur engma hantilo jokani hati Butler Pennsylvania Trump rally khan video footage adik ngeyani ti finfia pakhat awma chu chuan chiang taka halantir chu silai me puwa ani ma minute somthuma khan pawihkhawihtu kha building chunga alon cholai kha mu ania
chu Secret Service te hril hriat an ni boka chu wang chuan minute somthum lai hun an nei chungin Donald Trump kha ka ani ta thawa ama minute somthum vela silai thatak keng pawihkhawihtu in chunga alon chaulai kha an hu chungin Donald Trump chu stage sa thusai tir ani ta thau boka silai kap chuak tura ain siam rama ain ram vel lai poin Trump kha athusai ti topin stage satangin lakson ani lova an sai chunjam tir jal boka hai wang hian Secret Service te an hlo chamna failure ani lova anti tur anti lo jokani anti engponi sala Wisconsin Milwaukee thil thlenga khan hankir le taila venture nu dar khat apple nu khan Fox News chuan update handon nei le ta Republican National Convention hian pawihkhawihtum na chu aum ngei niin hriata AK47 ron keng tu hanman chau kha thil thleng ani talawani antia Republican National Convention hian Make America Safe Once Again ti chu theme thupuya mangin an party khom puilian hi an mangmeka hetiang hun man hani mek lai hian mi pakhat chu Chemte ron pairu chungin convention an nei na mun ni lo convention an nei awanga mun khua khirbik le ven himna khau taka han kalpuina area chung perimeter chunga ron lu tumin haron kala masema hi lu tlang hanram ti talawa tichuan midang tepo laina hanin tlarmek lain achemte pai chu haron phorta thut maya duty te chu tharum thoin ha bei juita mase helai muna police te hian an kahhlum juita hane Wisconsin State Milwaukee Republican National Convention an nei na mun tak hi Fisher Forum antia helai muna tanga lalo taka hian homeless camp anti in nei lo te ta na sarkarin ina saksaka chengte hanoma chung han chen na mun bulloka chuan hepa hian in luain hunrai tak chung halo khosatowa tichuan Fox News chuan Republican Party mi Minnesota tanga US House of Representative Derek Van Orden chuan Republican Party chuan tharum thua baina tun nai ni thum chung lakin tumthum lai mai kantok ta hei hi incident of political violence politics thila tharum thua boina siam nani hati former US President Donald Trump chuan Republican National Convention anei na hian athusai tura hain bot sai tam tak chu thak thlengin Milwaukee danbo chhetna thleng crime chungchang hi asai chuakani hantia tichuan Republican National Convention po hian atira khan chuan Make America Great Again ti kha thima han manga mase pawihkhawihtum na le danbo chhetna athlenjui zelawangin Make America Safe Once Again ti chu thupuya han mangjuita Donald Trump chuan American mipui te hi Democrat rawral hnuai hian kan him talawa November ninga hian Republican Party ten nena kan changanga rawral na phong kan vuan le dona pawihkhawihtum tu ten thalfang han thla masajok thrin hi ti to maninga America rampum pui hi mipui te ta na mun him zoka kan siam non le donani hati Fox News chuan Republican National Convention ven himna hi Milwaukee danbo chena thleng panhi tenen hian in kung kaina hanai veka hei hi US Secret Service setan ngai tha chi hanilawa thil serious takani antibok danbo chena thleng panhia hian enge han tumber ti chu thil chiang takin hriat thei lanilo ma sela Republican Party hroi tu thren khat tele Donald Trump thlop tu mipui ta chuan heng danbo chena thleng te hi Donald Trump tha tumna bokani hanti ole kan channel la subscribe lo tan milo subscribe sakjal turin kan som chewa video thar kan ron da te in lo don jungjung thaina turin subscribe button bula notification bell darlem kha click in ola in lo da thau donia